لوح فشرده صبا تقدیم می کند. آموزش زبان ترکی به روش نصرت. درس ششم. به این مکالمه گوش کنید. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir şey yemek ister misiniz? Olur, yiyelim. Nerede? Taksim Meydanı'nda mı? Olur. شما شنیدید سواله؟ Taksim Meydanı'nda mı? که یعنی در میدان تکسیم. دوباره به این مکالمه گوش کنید. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir şey yemek ister misiniz? Olur, yiyelim. Nerede? Taksim Meydanı'nda mı? Olur. حالا فرض کنید به یک آدرس احتیاج دارید. از یک آبر بپرسید ببخشید. Affedersiniz. چطور پاسخ میده؟ چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. بپرسید قصر توپکاپی کجاست؟ Topkapı Sarayı nerede? بپرسید آیا قصر توپکاپی همین مکانیه که اینجاست؟ Topkapı Sarayı burası mı? Burası mı? جواب میده قصر توپکاپی مکانی که اینجاست نیست. Hayır, burası değil. Burası değil. قصر توپکاپو اون مکانیه که اونجاست. Topkapı Sarayı orası. Topkapı Sarayı orası. بگید من متوجه نشدم. Anlamadım. Anlamadım. بگید من خوب ترکی صحبت نمی کنم. İyi Türkçe konuşmuyorum. İyi. اون دوباره بهتون میگه چطور ازش تشکر میکنید؟ Teşekkür ederim. بعدن شما به یک فروشگاه میرید. چطور زن فروشنده به شما میگه چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. حالا با یک همراه هستید. ازش بپرسید آیا مایل چیزی بنوشه؟ Bir şey içmek ister misiniz? İçmek. Bir şey içmek ister misiniz? جواب میده من مایلم یه چای بنوشم. Bir çay içeyim. İçeyim. Bir çay içeyim. یادتون میاد چطور باید بگید مایلی؟ İstersiniz. İstersiniz. حالا چطور ازش میپرسید آیا مایل چیزی بخوره؟ Bir şey yemek ister misiniz? İster misiniz? Yemek ister misiniz? Bir şey yemek ister misiniz? چطور میگه خوبه بیا بخوریم؟ Olur, yiyelim. Olur, yiyelim. و چطور رد میکنه متشکرم؟ Teşekkür ederim. اون میگه فقط میخوام یه چیزی بنوشم. گوش کنید و تکرار کنید. میخوام. İstiyorum. Rum. Yorum. İstiyorum. چطور میگه من میخوام؟ İstiyorum. İstiyorum. یادتون میاد معادل نوشیدن چی بود؟ İçmek. İçmek. حالا اون میگه من مایلم چیزی بنوشم. در واقع میگه چیزی برای نوشیدن میخوام.
Bir şey içmek istiyorum. Bir şey içmek istiyorum. این معادله کلمه فقطه. گوش کنید و تکرار کنید. Sadece. C. Sade. Sadece. Sadece. کلمه معادله فقط چیه؟ Sadece. اون دوباره میگه مایلم چیزی بنوشم. Bir şey içmek istiyorum. Bir şey içmek istiyorum. میخوام چیزی بنوشم. Bir şey içmek istiyorum. حالا با استفاده از کلمه من تأکید میکنه که من فقط میخوام چیزی بنوشم. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. İçmek. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. ازش بپرسید آیا مایل چیزی بخوره؟ Bir şey yemek ister misiniz? Yemek. چطور جواب میده متشکرم فقط میخوام چیزی بنوشم؟ Teşekkür ederim. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. حالا ازش بپرسید میدان سلطان احمد کجاست؟ Sultanahmet Meydanı nerede? اون میگه میدان سلطان احمد مکانی که اینجاست نیست. Sultanahmet Meydanı burası değil. Burası değil. اون میگه حتی اون مکانی که اونجاست هم نیست. گوش کنید و تکرار کنید. Orası da değil. Orası da. Orası da değil. در این عبارت کلمه Da. شنیده شد که به معنی همچنین و همینطوره. چطور میگید همینطور اون مکان در اونجا؟ Orası da. Orası da. یادتون میاد چطور میگفتید منم همینطور؟ Ben de. Ben de. کلمه معادله همچنین هست Da. یا De. با توجه به مصوت کلمه بعدی. دوباره بگید همچنین اون مکان در اونجا. Orası da. Orası da. یادتون میاد چطور میگفتید این مکان در اینجا؟ Burası. حالا سعی کنید بگید همچنین این مکان در اینجا. Burası da. Burası da. اون چطور میگه قصر توپکاپو این محلی که در اینجاست نیست؟ Topkapı Sarayı burası değil. بعد میگه همچنین اون مکانی که اونجاست هم نیست. Orası da değil. Orası da değil. بگید من متوجه نشدم. Anlamadım. بگید من خوب ترکی صحبت نمی کنم. İyi Türkçe konuşmuyorum. Konuşmuyorum. چطور میگه همچنین اون مکانی که در اونجاست نیست؟ Orası da değil. Orası da değil.
حالا یک بار دیگه ازش بپرسید آیا مایل چیزی بخوره؟ Bir şey yemek ister misiniz? İster misiniz? اون میگه خوبه بخوریم. Olur, yiyelim. Olur, yiyelim. حالا سعی کنید بپرسید کجا غذا بخوریم. در واقع میگید کجا بریم بخوریم. Nerede yiyelim? Nerede yiyelim? جواب اینه منزل ما. گوش کنید و تکرار کنید. Bizde. De. Biz. Bizde. منزل ما شامل کلمه ما معادل Biz, و در پایان de. به معنی در یا داخله. چطور میگید منزل ما؟ Bizde. Bizde. دوباره بپرسید کجا باید غذا بخوریم. Nerede yiyelim? جواب میده در منزل ما. Bizde. چطور میپرسه آیا مایلی چیزی بنوشی؟ Bir şey içmek ister misiniz? Bir şey içmek ister misiniz? چطور میگه منزل ما؟ Bizde. سعی کنید بگید در منزل شما. Sizde. De. Siz. Sizde. هر دو عبارت حاوی این معنی هستن که خانواده هم حضور دارن. دوباره با هم بگید در منزل ما، در منزل شما. Bizde. Sizde. حالا بگید مایلم یه چای بنوشم. Bir çay içeyim. Bir çay içeyim. در منزل شما. Sizde. Sizde. چطور میگید تو مایلی؟ İstersiniz. İstersiniz. چطور میپرسه آیا مایلی چیزی بخوری؟ Bir şey yemek ister misiniz? چطور میگید من فقط؟ Ben sadece چطور میگید من میخوام؟ istiyorum. جواب بدید شما فقط میخواید چیزی بنوشید. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. İçmek istiyorum. اون میپرسه کجا؟ Nerede? Nerede? برای سوالی کردن در منزل شما از این کلمه استفاده میکنید. Mi. امتحانش کنید. Sizde mi? Sizde mi? جواب میده خوبه در منزل ما. Olur, bizde. Olur, bizde. گوش کنید و تکرار کنید. کی؟ Ne zaman? Man. Zaman. Ne? Ne zaman? Ne zaman? این در واقع به این معنیه که چه ساعتی؟ بپرسید کی؟ Ne zaman? جواب اینه الان. گوش کنید و تکرار کنید. Şimdi. Şimdi. اون چطور میگه الان؟
Şimdi. بپرسید کی. Ne zaman? سعی کنید بپرسید کی قراره غذا بخوریم. در واقع میگید کی خواهیم خورد. Ne zaman yiyelim? جواب میده الان. Şimdi. Şimdi. دوباره بپرسید کی قراره غذا بخوریم. Ne zaman yiyelim? با اضافه کردن کلمه سوالیه Mi? بپرسید الان. Şimdi mi? Şimdi mi? این جوابه. بعدن. گوش کنید و تکرار کنید. Sonra. Ra. Son. Ra. Sonra. چطور میگه بعدن؟ Sonra. Sonra. ازش بپرسید آیا مایلی چیزی بخوری؟ Bir şey yemek ister misiniz? چطور میپرسید کی؟ Ne zaman? Ne zaman? چطور جواب میده بیا بعدن بخوریم؟ Sonra yiyelim. Sonra yiyelim. و اون چطور رد میکنه با ممنونم بیا یه چیزی بنوشیم؟ Teşekkür ederim. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. İçmek istiyorum. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. چطور ازش میپرسید کجا غذا بخوریم؟ Nerede yiyelim? Nerede yiyelim? اون جواب میده در منزل شما. Sizde. Sizde. ازش بپرسید آیا مایلی چیزی بنوشی؟ Bir şey içmek ister misiniz? سعی کنید ازش بپرسید کی الان؟ Ne zaman? Şimdi mi? Şimdi mi? جواب میده بعدن. Sonra. Sonra. اضافه میکنه در منزل شما. Sizde. حالا میخواید خرید کنید. چطور فروشنده به شما میگه چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. Buyurun. یادتون میاد چطور بپرسید کی؟ Ne zaman? حالا با یک همراه هستید. ازش بپرسید کی غذا بخوریم؟ Ne zaman yiyelim? Ne zaman yiyelim? بپرسید الان. یادتون باشه این یه سواله. Şimdi mi? Şimdi mi? سعی کنید بهش بگید الان نه بعدن. Şimdi değil. Sonra. حالا اون میگه بیا بعدن غذا بخوریم. Sonra yiyelim. Sonra yiyelim. سعی کنید بپرسید کجا در منزل شما؟ Nerede? Sizde mi? Sizde mi? چطور میگه نه در منزل ما نه؟ Hayır, bizde değil. Hayır, bizde değil.
اینطوری میگیم در میدان تقسیم گوش کنید و تکرار کنید. Taksim meydanında. Da. Nında. Danında. Meydanında. Taksim meydanında. چطور میگید در میدان تقسیم؟ Taksim meydanında. حالا با هم بگید میدان تقسیم در میدان تقسیم. Taksim meydanı. Taksim meydanında. بپرسید آیا مایلی چیزی بنوشی؟ Bir şey içmek ister misiniz? Bir şey içmek ister misiniz? جواب میده من مایلم چیزی بنوشم. Bir şey içeyim. İçeyim. در میدان تقسیم. Taksim meydanında. Meydanında. بپرسید آیا مایلی چیزی بخوری؟ Bir şey yemek ister misiniz? حالا با استفاده از کلمه سوالیه Mı? سعی کنید بپرسید در میدان تقسیم. Taksim meydanında mı? بپرسید الان. Şimdi mi? Şimdi mi? جواب میده بله در میدان تقسیم. Evet, Taksim meydanında. حالا اون میگه من فقط میخوام چیزی بنوشم. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. İçmek istiyorum. Ben sadece bir şey içmek istiyorum. در میدان تقسیم. Taksim meydanında. یادتون میاد چطور بگید منم همینطور یا منم همچنین؟ Ben de. Ben de. سعی کنید بگید منم میل دارم چیزی بنوشم. Ben de sadece bir şey içmek istiyorum. Ben de sadece. Ben de sadece bir şey içmek istiyorum. در میدان تقسیم. Taksim meydanında. چطور میپرسید میدان تقسیم کجاست؟ Taksim meydanı nerede? Meydanı. Taksim meydanı. چطور میگه اون این مکانی که اینجاست نیست؟ Burası değil. ادامه میده همچنین اون مکانی که اونجاست هم نیست. Orası da değil. Orası da değil. اینطوری میگن بیاین چای بنوشیم. گوش کنید و تکرار کنید. Çay içelim. İçelim. Çay içelim. در واقع میگید چای بیایید بنوشیم. گوش کنید و تکرار کنید. Bir şey içelim. Bir şey içelim. در میدان تقسیم. Taksim meydanında. ازش بپرسید الان. Şimdi mi? Şimdi mi? چطور میتونه بگه نه بعدن؟
Hayır sonra. Hayır sonra. سعی کنید پیشنهاد بدید بیا در منزل ما چای بنوشیم. در واقع گفتید در منزل ما بیا بنوشیم چای. Bizde çay içelim. Bizde çay içelim. اون میگه خوبه. Olur. دوباره پیشنهاد بدید بیا چیزی در منزل ما بنوشیم. Bizde bir şey içelim. Bizde bir şey içelim. چطور میگه خوبه بیا یه چیزی بخوریم؟ Olur. Bir şey yiyelim. بهش بگید بیا بعداً چیزی بخوریم. Sonra yiyelim. Sonra yiyelim. میگه خوبه کجا باید چیزی بخوریم؟ Olur. Nerede yiyelim? Nerede yiyelim? میپرسه در میدان تکسیم؟ Taksim Meydanı'nda mı? Taksim Meydanı'nda mı? جواب بدید خوبه در میدان تکسیم. Olur, Taksim Meydanı'nda. چطور پیشنهاد میدید بیا چای بنوشیم؟ Çay içelim. بگید الان. Şimdi. بعدن از یه آبر آدرس میپرسید. اون میگه چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. یک همراه رو در کافه ملاقات میکنید. بهش بگید بیا چیزی بنوشیم. Bir şey içelim. Bir şey içelim. اون میگه بیا چای بنوشیم. Çay içelim. İçelim. اون میپرسه کی میتونیم چیزی بخوریم؟ Ne zaman yiyelim? بگید بیا بعداً غذا بخوریم. Sonra yiyelim. پایان درس 6